Ban pentikna shushu ya ka jingbit jingbiang jong ka Jakates ya ki breu bat ki barung ki bami ina ka surok ba National Highway Haribhoi District kabadon ha ka shnong khat laimer ha bernihat menta ka sngi kawai na ki seng san perthei kata ka People's Democratic Front PDF lengba ki nong yalam ki bahakmat jong ka parti kilawan poi banwan jungo na ka benta ban yo penbej ladadon ki jingduna lane ki jingbombyang kenang bakum ke parti kanla bandan rengkat na ke benta ke jingbit jingpiang jong kane ke Jakates bakan longru ke jingskangan na ke benta kipaj ba jong ke jela Meghalaya barok kawai. Namar kumba kalong hadu menta ke jingyo kem kibriu na kane ke jingpang kilanang kiu kat badang bun bat kadang beteng ke jingwan phaying kibriu ki basa sebar ke jela Meghalaya. Lengba ki social media jong ki nong yalam ki bahakmat jong ke sarkar jela ke jing kempang jong kibriu ki bawan nabar jela kalanang kiu na kawai kesingi sya kawai pat. Da ka jing sukya halor kene ke jing state ki bakem ya kene ke jing pang COVID-19 na kaliang jong kinong yalam kene ke seng san perthei ki bakan thup yo ba bante dor lengdo ubade state president ka seng PDF ha ka ju kapor ubade ru menteri ubade pej ya katanat yele kai hapo ka jela Meghalaya nangta uba Ivan Lumlang Marbanyang ubade chairman jong ka seng uba Emlang Litan ubade working president ka seng uba James Ban Basoymoj ubade vice president ka seng uba auspicious lengdo moplang ubade general secretary kaseng uba Gavin M Maulong ubade MLA Nasora ubade ru president ka East Khasi Hills uba Jason S Maulong ubade MLA ka Umsting ubade ru vice president kaseng uba Dipshon Rentathiang ubade state chief organizer kaseng uba D Lemba ubade state executive member uba Dipul Rentathiang ubade general secretary ka Umsting zonal uba Sanjoy Kurba ubade presiden ke Youth Front Haribhoi uba Lansius Imli ubade publicity secretary Naribhoi bat kwe ha kane kasngi laidon langru nadu I deputy commissioner Haribhoi district ikong RM Kurba ibalabatai bat petni ya kejing pentrikam ha kebaide bat kejing le ya kites na kebenta kibuan pai na kwe pat kijelah nakaliang jong ba bante dor lengdo ubade state president jong ka seng san perthei ke jela Meghalaya bat ubade ru ha keju kapor menteri ke sarkar jela ula penpau ya ke jing khublei ke ba kerpang ya ke district administration khamtam ya I deputy commissioner ikong RM Kurba ba ilale shitom ban penbit penbiang ya baro ke jing don kam na ke benta kate ke jaka ha ka ba ha keju kapor kinong trei kila shim khia ba ya ke kam na ke benta ke jingbit jingbiang jong ke jela Meghalaya baro kawai. Nakaliang jongi kum ke parti adin bangilai syong la ya pekat lomba jong ka CWC bat khamtam ki MLA MDC inong ilam Ahmad jong parti boro ilai syim yarai bangilai bangi dei banwan ban inspect lani banwan jongo egane ka jaka ka ba ka dei ka wei kana ka jaka ka ba kinorong ni mereka nong ke jaka bagi rung ki beri ku jongi jela kada ini ya check baik di nakaliam ke parti semua don kam bagi mangi don kam ai maksim lah kam staff pada nang ni bat kam ya ka district administration ko ke mi jong DC ru bagi trash tam kita ba nakaliam ke jongi semua cuan pai ke jing nal ni ke no ke jing don kam bagi don kam so sebagai government ni don kan ni ke government kita don kenu ni kwa ke mani so nakaliam ke jong kiru jadi na ta dau ke jing sim khia bat ke jing thrang ke jongi kum ki nongkit kam kum ke parti ke dai ba long da long kum nu ru ni ong ba ni ke ba bangili jengo kemudian jadi na ta dau mata segi pelong ini bangin wan kum ni din ba pilawan juri ndang ki jong mat ke ki jing lab ke nakaliang kejong itu ni sengau ban penpau ya kejing songo ya ke district administration kamtam EDC badalang lekat ban ngi ande nomor kejing trai sitam kejong ki kebangi ila kejong ki mat kejing pen khre nadu kejaka bagi breu kin hiar bakin tas bat hadu bandala de yo ya ki ai barok kejing don kam bakin le angni kalong sisa ka biang bobet na dong sedo bat pi kijing kun krek gedang ya sa su ndai kum bakalong mentang am I bakan don kanu kejing duna hang ni ndai tang da kaliang kejong ni semua bangin ai ku boleh bat ket bok biang su khamtam ya kini kinong baik mi ani kan sek bat khamtam bi kini staff ku don ni nama kejing tri sistem joki bat bet badiong bat kinong wan kum bangin tep ta kinang wan baik ndon nyemong ya kapor ndai men si men met lai kejing kejong beribuan passport orang pasca ke jelah itu.